from your place, I say, how are you? I am asking from you guys, are you coming here first time or twice? You are coming the first time, so then I can give you one advice. Our Kyrgyzstan is very beautiful. It looks like a paradise. Oy anglисче ырда дейт, тырдай берем дагы бер, бирок түшүнбөйсүң баары бер. Ой, некоторые говорят, что небогатый наш язык. А я им отвечу, наоборот, самый бедный ваш язык. Если было бы это так, не был бы эпос наш Манас. А кто против на меня, пусть выходит на сцену, здесь поборемся раз на раз. Özbeyçeyim bilemem. Özbeyçe koşup kılayım. Kirip alıp koyninge yüreğini tilayım. You are my friend, my dear. Don't forget this, my job. You are my guest in Kyrgyzstan, take place on the top. I see the light and the bright on your eyes. It is good, it is beautiful and very nice. If we keep our friendship forever, we will see the unhappiness in never. За что там некоторые не понимают. Я не знаю, что они где что думают. Но близкие друзья, как кыргыз, казак, ты и вот и я, везде поют и друг друга обнимают. Кыргызча айтышкыла, кыргызча. Он сам сказал, Мирланбайка, ты подожди. Я продолжаю на русском, ты меня не жги. Если хочешь по-турецки, продолжаю. Так что, брат, я турков сегодня тоже не обижаю. Но самое главное, про кыргызов весь мир узнал. Я на это постараюсь, обещаю. Konalgan göpölügüm hazır, men uçurvastan turayın. Halime, my dear guests, where are you? My dear guests, where are you? My dear guests, where are you? Менин кыматтуу конокторум, кайдасыңар? Деп жатат. My, менин dear кымбаттуу guest, конок. Where, каерде, are you? Сен, азыркы абалың каерде? Демек, кайдасың, же кайдасыңар? Көптүктүр болсо деле. Can you stand from your place? I say, how are you? Can you stand from your place? I say, how are you? Ордуңардан туруп кое аласыңарбы? Айтамын, кандайсыңар? I am asking from you guys, are you coming here first time or twice? I am asking from you guys, are you coming here first time or twice?
I am asking from you guys. Are you coming here first time or twice? Men sizlerden сурайт элем. Биринчи жолу келип жатасыздарбы же экиби? Экинчиби? Бул жерде Кыргызстанга биринчи жолу келип жатасыздарбы же экинчи жолу деп сурап атат да. I am asking. Мен сурап жатам. Ask суроо. Бир нерсени суроо, эмне кылуу. From you guys. Силерден. Are you coming? Келатасыңарбы? Here, бул жака, демек Кыргызстанга. First, биринчи, time, жолу, биринчи жолу, or twice, же экинчи жолу. You are coming the first time, so then I can give you one advice. If you're coming the first time, so then I can give you one advice. If you're coming the first time, so then I can give you one advice. Эгер биринчи жолу келип жаткан болсоңуздар, анда сиздерге бир кеңеш берейин. If, эгер, you're coming, сиз же сиздер келатасыздар, the first time, биринчи жолу, so then, анда, I can give you, мен сизге бере алам, I can, эмне бир нерсе кыла алам, can деген билебиз. Give, берүү, сизге, give you one advice, бир кеңеш. Advice, кеңеш. Our Kyrgyzstan is very beautiful. It looks like a paradise. Our Kyrgyzstan is very beautiful. It looks like a paradise. Our Kyrgyzstan is very beautiful. It looks like a paradise. Кыргызстаныбыз аябай кооз, бейишке окшош. Our, биздин. Our Kyrgyzstan деген Кыргызстаныбыз болуп калат. Биздин Кыргызстаныбыз десе дагы болот. Is very beautiful. Кандай? Аябай кооз. Beautiful бул сулуу, кооз. Very аябай. It looks, ал көрүнөт, окшош. Окшош, look деген өзү кароо, бирок it looks like бир нерсеге окшош. Эгер муну кошуп айтсаңар, бир нерсеге окшош болот. Демек, эмне? Кыргызстан окшош эмнеге? Paradise, бейишке. It looks like a paradise. Ой англисче ырда дейт, тырдай берем дагы бер, бирок түшүнбөйсүң баары бер. Ой, некоторые говорят, что не богатый наш язык. А я им отвечу наоборот, самый бедный ваш язык.